Ngithanda ukunibingelela emakhaya. Namhlanje sizongena kwisifundo sethu ekuyisifundo number 8. Sikhuluma ngoJesu noAbraham. Isihloko sesifundo sethu sivulelwa ivesi John 8 verse 56 lapho sithi sona, your father Abraham rejoiced to see my day and he saw it and was glad. Phambi kokuba sichubeke ngithanda ukuzazisa igama uBhenu Maseko, kanti angihambi ngedwa, ngihamba nomzalwane. Ngiyabingelela emakhaya babukeli, igama lami nguNkosana Sibanda. Sibonge mzalwane Sibanda, sizathi masicalisa lenkonzo sibe nomthandazo walesi sifundo. Baba wethu osezulwini, Nkosi yethu engcwele, sithanda ukubonga kulesi sikhathi othe wasipha sona uba sifunde lesi sifundo esikhuluma ngoJesu noAbraham. Siyathemba ke Nkosi kukho konke sizathi sikufunde namhlanje kuzathi kusisize, kusisondeze eduze kuwe, kusenze sibe ngabantu abangcono kunakuqala. Konke lokhu sicela sikubonga ngayo Inkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga ke ukuphinda futhi sihlangane namhlanje lapho sizothi sifunde khona ngalesi sifundo sethu esiku number 8. Mzalwane, mhlambe ungasipha i-intro yalesi sifundo sizokwazi ukuthi ngabe sikhuluma ngani kulesi sifundo sanamhlanje. Siyabonga mzalwane. Yebo, njengoba sivezile isihloko sethu sikhuluma ngoJesu noAbraham. So kusho khona ukuthi kunento ethile okumele sizwisise ngoJesu nokuthile okumele sikuzwisise ngobani? NgoAbraham. Kanti ke ivesi lethu lokuvula lithi uyihlo uAbraham wafisa ukubona usuku lwami, njalo walubona kwaba intokozo kuye. So now la kuyafika imibuzo yokuthi hawu kanti uJesu wayesisho kanjani ukuthi uAbraham wabona usuku lwakhe? Yena uJesu ezalwe uAbraham engakanjani? uAbraham seshonile sengasekho, kodwa bese sithi uAbraham kanjani walubona usuku lwakhe. Ngithandile ke namazwi andulela isifundo sethu atholakala ku Desire of Ages page 468 ithi yona, Abraham offered up the most earnest prayer that before his death he might behold the Messiah, and he saw Christ. La sesitshela ukuthi uAbraham wambona umsindisi engakafi. So kusuka kuletha imibuzo eminingi ukuthi kanti uJesu usho kanjani ukuthi uAbraham wambona engakafi. So I'm sure ukuthi masingena ke sifundweni mzalwane Maseko sizokuthole kabanzi ukuthi uJesu wayesishoni ukuthi uAbraham wambona engakafi. Siyabonga ke isandulela sesifundo sethu. Sizathi ke singene kwisifundo isigaba sangesonto. Isigaba sangesonto sikhuluma ngamadodana kaAbraham. Kuyisigaba sokuqala lapha sithi sona ngabe yini lena abaFarisi ebebachubeka njalo bayiclaima kwizinkulumo zabo, and futhi kuyini lokhu ekwakuproves i-affiliation yabo. Angazi ukuthi mhlambe ngesizulu siyibeka kahle na, kodwa ke ikhuluma ngamahlemisa abaFarisi ebebanawo ngoAbraham. abaFarisi siyafunda lana ikakhulu masibheka uJohane ngo8 verse ngo33. Babezithi bona bangabantwana bakaAbraham. So leyo yiyo iclaim ababeyenza. Babeclaima ukuthi bona bangabantwana bakabani? Baka-Abraham. Yebo, ngabe bengabantwana baka-Abraham ngokuzalwa belusendo luka-Abraham. Kodwa lana umbuzo uthi they claimed. Yes. So kutsho khona ukuthi kukhona okuthile okwakubenza ukuthi babe disqualified ukuthi babe ngabantwana baka-Abraham. So nxa uJesu ekhuluma nabo masifunda ku verse ngo39, bathi bona singabantwana baka-Abraham. Kodwa siyafunda lapha uJesu uthi yena uma lingabantwana baka-Abraham belizokwenza izenzo zikabani? Zikayihlo uAbraham. So ke siyathola lana ke ukuthi into bayenza babe affiliated kumbe babe lobudlelwano noAbraham izenzo. Bekumele ukuthi uma bezibiza ngokuthi bangabantwana baka-Abraham babe ngabantu abanezenzo zikayise. You know, umntwana kwesinye isikhathi
uyabonwa ngezenzo zakhe ukuthi ngumntwana womuntu othile. Mhlawumbe umntana wakho Maseko mabembhekile abantu bathi hallo ukukhuluma kwakhe, hallo ukwenza kwakhe, even umzimba wakhe mawubhekile ubuso bakhe ufuze obani uyise. Yes, kune resemblance yomzali. Yes, une resemblance yomzali. So ke kudlula lapho, kudlula ekuthini kufinyelele ekuthini umuntu enze izenzo zomzali wakhe. So laba bazibiza ukuthi bangabantwana bakaAbraham kodwa bamfuzanga ngezenzo. Kune question lana ithi the question of apostolic succession, descent from Abraham, was proved not by name and lineage but by likeness of character. Ngabe uzwisisani kuleyo statement lesi esikhuluma ngeapostolic succession? La kuphuma inkulumo ebaluleke kakhulu because namhlanje akhona amabandla abazithi bona bangamabandla eqiniso ngoba basucceeda, banikezwa ukuba libandla nobuholi ngabapostoli. Siyakuthola nakwamanye amabandla amaningi namhlanje angasibandla le-Adventism. Bayaclaima ukuthi bona no silibandla leqiniso because we succeeded, sashiyelwa ubuholi ngabapostoli eBhayibhelini. Abanye baze banike amagama lawo mabandla, bawanikeza amagama ani abapostoli. Thola ukuthi kulabo St Peters, kulabo St John's, bathi we succeeded. But ubusuthola ukuthi i-succession yabo inomehluko ekuziphatheni kwabo mase siqathanisa nendlela abapostoli abaziphatha ngayo. Abapostoli baba ngabantu abakholwa kuKristu futhi benze intando kabani kaNkulunkulu. Uzothola ukuthi namhlanje amabandla amanye azibiza ukuthi bona bangabalandeli babapostoli bayenza imisebenzi eshiyene nemisebenzi yabapostoli. Umthetho kaNkulunkulu abasanjani abasawugcini, especially masikhuluma ngepoint yesabatha. Abasayigcina isabatha but abapostoli bagcina ini baligcina isabatha. So mase succeeda nangezenzo ngoba iBhayibheli lithi khona uJesu uyi-cornerstone, abapostoli bayi-foundation. Akusho abapostoli as beings but kusho imfundiso yabo nalokho akade bekukholwa. Siyabonga ithi lana ku Desire of Ages, a mere lineage descent from Abraham was not of value. So ungazibiza ukuthi ungaka-Abraham kodwa ke if imisebenzi yakho ingafani nomsebenzi lo wenziwa uAbraham, akukho mahluko owenzako ekukholweni kwakho. Kungakho ukuthi ngegama nje kuphela abantu bayaclaim ukuthi hayi singama-Christian kodwa ke izenzo zabo ziyaphisane nalento abayiclaimayo. So ke siyathola lana ukuthi ngokuclaima abaFarisi bayabaclaim ukuthi bangabaka-Abraham kodwa ke eqinisweni izenzo zazingabavumeli ukuthi bangabaka-Abraham. Yes. Sibheke ke on Monday ngomsombuluko kuyisigaba number 2 ithi not what they boasted to be. So lana abaFarisi noma abaJuda bebaya phezulu kwaleyo claim leyo bebaboasta ukuthi bangabani bangaba-Abraham kodwa ke ithi lana ke mhlawumbe masizobuza umbuzo ithi although the Jews were natural descendants of Abraham, whose sons did they in fact become when they rejected Christ? So abaJuda ke ngokwemvelo baye kwinzalo kaAbraham kodwa ke emva kokuthi balahle uKristu bagcina baba inzalo kabani? Masifunda lapha na kuJohane ngo-8 ivesi kusukela ku-41 kusiya ku-44. Iyasitshela ukuthi uJesu mabe senza le claim and in a boastful way ukuthi bona bangabantwana baka-Abraham. uJesu uthi lina lenza izenzo zikayihlo. Bathi kuye uJesu thina sizalwanga ngokufetshwa. Sinobaba oyedwa onguNkulunkulu. Now sebeclaima ukuba abantwana bakaNkulunkulu more than ukuba abantwana bakabani on top of ukuba abantwana baka-Abraham. But uJesu uthi yena kubo uma uNkulunkulu benguyihlo belizokungithanda ngoba mina ngiphume kuye ngeza lana futhi angizizelanga kodwa yena unjani ungithumile. Abesethi ku44 lapha engithande khona uthi lina lingabakayihlo uSatane njalo lilenkanuko zikayihlo lenza inkanuko zikayihlo. Yena wayengumbulali kusukela ekuqaleni futhi
akahlalanga eqinisweni ngoba engelalo iqiniso. Nxa ekhuluma amanga futhi wakhuluma ngokwakhe ngoba yena ungumqambi wamanga njalo ungubaba wamanga. So ke siyabona lapho ukuthi ngezenzo zabo bafuza ubani uSathane. So nathi namhlanje singabe sisithi siseqinisweni, singabe sithi singabantwana bakaNkulunkulu ngokukhuluma, angithi ngemilomo yethu. But abantu besibhekile kambe bayabona ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu na. Uthi yena lana masifunda iparagraph laphana ku-second paragraph, Desire of Ages, page 467. Uthi their works testified of their relationship to him who was a liar and a murderer. Ye are of your father the devil, said Jesus, and the lust of your father it is your will to do. He was a murderer from the beginning and stood not in the truth, because there is no truth in him. Uthi wayengumbulali kusukela ekuqaleni. Why uJesu ethi eletha leyo nkulumo? Ngoba labo bafuna ukwenza njani? Ukumbulala uJesu. So uthi uyihlo wayengumbulali, nani liyenza njengobani? Njengoyihlo. Yeah, no, siyabonga kulokho ukuveza lelo phuzu mzalwane. Ekuchubekeleni kusigaba sesibili lana ku B, ithi yona yini eyenza thina sibe ngabantwana baka Abraham, and abaJuda bazibonakalisa kanjani ukuthi ababona ngempela abantwana baka Abraham? Yes, lana masibheka kakhulukazi uGalatia ngo-3 iverse ngo-6 kusiya ku-9 ikhuluma ngokuthi njengoba uAbraham wakholwa kuNkulunkulu kwabalelwa kuye ukulunga. Asazini ke bonke ukuthi bonke abakholwayo bangabantwana bakabani? Baka-Abraham. So uphawu oluqualifya umuntu ukuthi abe ngumntaka ka-Abraham yikukholwa. Kodwa lokhu kukholwa masifunda lana sithola ukuthi kumele kube yikukholwa okufana lokuka-Abraham. Ukukholwa okunjani? Okusebenzayo. Ukukholwa kulezithelo zani? Zokulunga. So kumele ukuthi kube yikukholwa okufana lokubani? Nokuka-Abraham. So uthi yena lana ngithandile futhi la ku-Youth Instructor 22 September 22 1892 uthi the spirit of bondage is engendered by seeking to live in accordance with legal religion. Through striving to fulfill the claims of the law in our own strength, there is hope for us only as we come under the Abrahamic covenant, which is the covenant of grace by faith in Christ. The gospel preached to Abraham, through which he had hope, was the same gospel that is preached to us today, through which we have hope. Abraham looked unto Jesus, who is also the author and the finisher of our faith. So ibondage esibalayo lana kuthiwa ubugqila ukuthi sizame ukwenza umthetho ngani? Ngamandla wethu. Sicabange ukuthi masingasindiswa kumele sigcine ini? Umthetho. But asisindiswa ngokugcina umthetho, sisindiswa ngani? Ngokukholwa. Kodwa lokho kukholwa kumele kube ukukholwa okufana lokabani? Noka-Abraham. Siyabonga kakhulu lapho ukuthi ukukholwa kwethu kuthiwa igospel eyayipreachwa ku-Abraham nathi namhlanje sisayithola igospel efanayo. Ngokunjalo ke kwamele uAbraham wabheka kubani? kuJesu Kristu. And nathi namhlanje sibheka kuJesu Kristu njengobani? Umqali nomgcini wenkolo yethu. So yikho ekufanele sikubhekisise kakhulu lokho zathi kusondeze kusenze futhi abantwana baka-Abraham ngokuphelele. Okay, singena ke kwisigaba sa Tuesday. Kwisigaba sa Tuesday or sangalesibili sikhuluma khona ngesimilo sika Jesu Kristu. Umbuzo okhona lapha uthi yona what question were the enemies of Jesus unable to answer with regard to his unpolluted character? So lana ke njoba enemies uJesu Kristu, kuthiwa lana yini lo mbuzo lona abahluleka ukuphendula ngesimilo sakhe esingekho unpolluted. So esikufundayo lana ukuthi uJesu bathi unecala, bambona njengomuntu omubi. Abesethi uJesu kubo kambe lingangibonisa yini isono engithe ngenze njani? Ngasenza. Yes.
Abesethi njalo uma mina ngikhuluma iqiniso kungani ningangikholwa? So into abahluleka ukuyiphendula, they could not point kuJesu bathi hayi wena sikwethesa icala ngoba wenze lokhu nalokhu nalokhu. So kubonisa ukuthi isimilo sika Jesu phambi kwabo sasiyisimilo esiphelele esihlambulukileyo, nanxa babefuna ukuthi bamethese icala babe ngabe bemethesa icala ngezinto anganjani angazenzanga. Yes, so ke ngithandile lapha uyasho ku Sons and Daughters of God uthi khona empilweni yakhe emhlabeni uKristu wathuthukisa isimilo esipheleleyo. Uthi yena walalela ngokulalela okupheleleyo imithetho kaYise. Uthi esiza engumuntu esesimweni somuntu emhlabeni wazehlisa emthethweni, waveza kubantu ukuthi he bore their sickness, their sorrow, their guilt. He did not become a sinner. So akulanto ayenza babengayikhomba bethi hayi siyazi ukuthi uwone la. Siyakhumbula isifundo esidlulileyo kuthiwa ama officers nxa ayethunyiwe ukuthi bayelalela ukuthi angakhuluma inkulumo ethile sizombamba lapha. Kuthiwa babuyela bathi asikaze size umuntu onjani okhuluma kanje. Ngisho nasekukhulumeni kwakhe akula magama akhulumayo sesela emhlabeni ababengathi uwonile ngokukhuluma amagama amabi. Yebo, kuthiwa kunasici nesisodwa sesatholakala kuye. Nanoma ngabe bafuna ukumbeka icala bekungekho into bangambeka icala. Yes. Okay, sichubekele ke kwisigaba esilandelayo ekuMbuzo B. Uthi ngaphandle kwamagama okhulumile, aside from that spoken by Jesus as the Son of Man, what does scripture declare about the character of Christ? So mhlambe kaningi uyabona if ngizikhulumela mina ungasho ukuthi hayi yilento vele uyikhuluma ngona. Kodwa ke kuyaye kube khona if into ekhulunywa ngomunye umuntu, yes, uza abantu bangahle bayithathe bathi hayi ngempela le iliqiniso. So kuthiwa lana ngaphandle kwalento uJesu Kristu bekayisho yini ebeyenza ukuthi kubonakala i-character kaJesu Kristu kuma scriptures? Yes, siyathola ukuthi uJesu esefile wangcwatshwa wavuka wenyuka wayezulwini, kwasala kusiba nabofakazi bakaJesu abambonayo baba nobufakazi bempilo yakhe. Omunye waba ngumpostoli Petro. Ukhuluma ngoJesu ngendlela emangazayo. Uthi yena lapha namasifunda kuPetro oqala isahluko ngesika 1 verse nga 18 to 19 uthi khona siyazi ukuthi asithengwanga thina kumbe asihlengwanga ngezinto ezibunayo ezinjengesiliva negolide kuzihambo zethu esizithole ngofuzo kubo baba bethu. Abesethi kodwa sithengwe ngegazi eliyigugu elinjengelewundlu elingelasici elingelabala. So siyabona ukuthi impilo kaJesu yayiyimpilo ehlanzekile, impilo yobungcwele esahamba lapha emhlabeni. Futhi nxa umpostoli Paul esebhala later on uJesu sengasekho emhlabeni uthi esembheka njengompriest uthi asinaye umpriest ongena kuthintwa ubuthakathaka bethu, kodwa walingwa ngazo zonke izindlela njengoba thina sinjani silingwa, kodwa akazange abe nani nesono. So ke ayisikho ukuthi okwenza ukuthi angabi nesono uJesu yikungalingwa. Asingeke sithi wayengelazi lingo, that is wayenganjani engawonanga, but iBhayibheli lisitshela ukuthi walingwa ngazo zonke izindlela njengoba thina sinjani silingwa, kodwa akazange enze njani, akazange ayenze isono. So ngithandile futhi laphana masibheka umoya wesiprophet uthi wona laphana ku SDA Bible Commentary, the faith of man in Christ as the Messiah was not to rest on the evidences of sight and they believe on him because of his personal attractions, but because of the excellence of character found in him, which never had been found, neither can be found in another man. Lokho ngibuyela futhi kuba officers bathi asizange sizwe umuntu onjani ekhuluma njengale ndoda. So i-character kaJesu was so exceptional. Kunzima ukuthi siyifanise nani ne-character yomunye umuntu emhlabeni, but ekugcineni ukuthi kuzomela sibe le character kaKristu ukuze senze njani sisindiswe. Siyabonga ke ukuthi kube khona ofakazi abakhuluma nge-character kaJesu Kristu, kungeyena nje kuphela athi ngiyenza lokhu nalokhu, kodwa ke
kuthiwa akukho character eke yafounder efana neyakhe mabafakazi abo Peter njengoba usushilo ngendlela uJesu Kristu bekaziphethe ngakhona. Masiya kwisigaba C ithi yona, how are we to be touched by the life of Jesus? So thina singathinteka kanjani ke ngempilo kaJesu Kristu? Sithinteka ngendlela yokuthi uJesu uyisibonelo sethu. Kumele sibheke kuye uma sifuna ukuba nolwazi lwesimilo okufanele sinjani sibe yisosona. So uyavezwa uJesu kuFilipi ngumpostoli Paul abaseFilipi ngo-2 ivesi ngelika 6 to 8 ukuthi yena nanxa wayesesimweni sobuNkulunkulu akakwenzanga into yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Ngamanye amazwi akakwenzanga into yokuziphakamisa nokuzibula ngayo, but kuthiwa wazenza waba ngumuntu ongasinto yalutho, of no reputation, umuntu ongasinto yalutho, wathatha isimo senceku, not esomuntu nje kuphela but esenceku. Kuthiwa wenziwa, wazehlisa, wenziwa wafana nomuntu. Uvesi 8 abesesithi enjalo efana nomuntu wazehlisa, walalela kwaze kwaba sekufeni ngisho ukufa kwani kwesiphambano. So kulezi zinto ezintathu engizinothayo lana ngoJesu ukuthi ube nguNkulunkulu. EnguNkulunkulu wathatha isimo somuntu, engumuntu walalela. So uJesu uyi-example yethu. Nxa kade nguNkulunkulu abeselalela enguNkulunkulu esesimweni somuntu, kukanganani thina esingabantu abantwana bakhe esidalwe nguye. Ma umnikazi womthetho ewenze njani? Wawulalela loyo mthetho, wazehlisa. So it's a good example to us. Uthi yena uthi lapha, did not our example tread a hard, self-denying, self-sacrificing, humble path on our account in order to save us? He encountered difficulties, experienced disappointments, and suffered reproach and affliction in his work of serving us. Abesethi lana amapoint engiwathandayo. And shall we refuse to follow where the King of glory has led the way? Shall we complain of hardship and trial in the work of overcoming on our own account when we remember the sufferings of our Redeemer? Namhlanje emzalwane Maseko bangaka abantu abakhonondayo ngobunzima. More especially ngobunzima futhi bomsebenzi kaNkulunkulu siyakhononda. Sibe sesikhohle ukuthi umsindisi wethu wenze njani, udlule kunzimeni. Yes, kodwa edlule kulobo bunzima uye waphumelela, wanqoba kulobo bunzima. So nathi singanjani? Singanqoba ngoba umsindisi wethu uyihambile indlela phambi kwethu. Siyabonga uJesu Kristu usibekele isibonelo sokuthi kukho konke lokuzima esibhekana nabo namhlanje uye wafeyisa naye kodwa wanqoba. So lokho ke kusenza ukuthi nathi sinalo ilungelo sinendlela ukuthi singakwazi ukunqoba kukho konke ubunzima esibhekana nabo. Masindlule ke mzalwane uSibanda siye lesithathu. Ngalesithathu, ngalesibili siye safunda ngecharacter kaKristu. Manje ke sizofunda ngecharacter yethu njengabalandeli bakaKristu. Kuthiwa ke lana yipi ke what is the aim of all true followers of Christ? Injongo yethu yini ke njengabalandeli abeqiniso bakaKristu? Yes, injongo yethu yikufinyelela izinga lelo uNkulunkulu kanjani asibizekile, izinga okufanele silifinyelele ukuthi sifane nobani? Sifane noJesu ngokwakhe. Ngithandile isixwayiso esisinikezwa ngumpostoli Petro kuPeter wokuqala isahluko ngo1 masifunda ivesi ngelika 13 siya ku16 uthi yena, ngakho ke bophani izinkalo zenu zengqondo yenu, libe ngabantu abathobekile abasobha, njalo libhekele ithemba lenu emuseni loyo that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Abesethi, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts of in your ignorance, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written, be ye holy for I am holy. So istandard lesi sinjani bamaseko esiphakemeyo esisibizelwa uNkulunkulu ukuthi sifinyelele ini? Sifinyelele ubungcwele, sifinyelele ukuphakama besimilo sikabani? Besimilo sikaKristu. Siyabonga mzalwane Sibanda ukusipha lezi impendulo eza
Wednesday or ngalesithathu ugcwalisa lapha kunamazwi lapha that I may know him, page 130. Ithi yona lana, our work is to strive to attain in our sphere of action the perfection that Christ in his life on the earth attain in every phase of character. So our main goal ukuthi sifane no Jesu Kristu kule mpilo ayiphila ye-character asibonisa yona lana emhlabeni, kuyi-character lena esifuna ukuthi nathi sifinyelele kuyo. So ke yikho esizimisele ukuthi sibe kukho lokho. Then uma siya kusigaba esilandelayo ithi yona then lana ku-B, how can we reach this goal? Lena ukuthi sifinyelele kwi-character kaKristu. Singafinyelela kanjani ke kuleli phuzu leli esifisa ukuthi sibe kulo? Yes, singafinyelela lana ngithanda kakhulu impendulo esithola kwabaseGalatia ngo5 verse ngo6. Ngizathanda ukuthi ngiyifunde lana, ithi yona kwabaseGalatia ngo5 verse 6, for in Jesus Christ neither circumcision availeth anything nor uncircumcision, but faith which worketh by love. So ke indlela esingafinyelela ngayo lobu bungcwele bukaKristu yikukholwa, ukuthi sibe nokukholwa okusebenzayo ngothando. Sometimes abantu abanye kwamanye amabandla bayashumayela ukuthi sisindiswa ngokukholwa kuphela. Hayi akusadingi ukuthi senze njani? Sigcine imithetho kaNkuluNkulu. Hayi ungakholwa kuphela, umusa kaNkuluNkulu uyakusindisa. Ngithi yebo ungakholwa kuphela, but luhlobo bani lwani lokukholwa? Kambe luhlobo oludormant olungelazithelo na? Kumbe lukholo oluthela ini? Izithelo olusebenza ngothando. Uthi olusebenza ngothando luhlanza umphefumulo. So yiyo indlela esingafinyelela ngayo ukuthi sibe nokukholwa. Singaba nokukholwa, umpostoli Paul kwabaseFilipi ngo4:13 uthi singakwenza konke ngaye uKristu njani? Osiqinisayo. Ngithande umbuzo obuzwe kumoya wasiprofeti lana that I may know him. Uthi wona lana, can we meet his requirement and attain to so lofty a standard? We can, else Christ would not have enjoined us to do so. Ngoba phela nguye uKristu othe sinjani sibe ngcwele njengoba uBaba engcwele, siphelele njengoba uBaba engcwele. So angeke asibizele entweni esingakanjani esingakwazi ukuyi-attain. So ubhekile wabona ukuthi hayi abantwana bami bangayifinyelela leli zinga engibabizela kilo. That is why enjani esibizela kulelo zinga. Uthi yena, if we have constant dependence on the merits of our Savior and walk in his footsteps, we shall be like him, pure and undefiled. Ngithandile lana. Singahlala siyeyame kuma merits akhe, kulokho asenzele khona. Yini asenzele khona? uJesu usenzele ukulunga. For impilo yakhe yonke emhlabeni 33.5 years ehamba emhlabeni wayeseluka ingubo yokulunga, okuzathi bonke abantu abakholwa kuyo abenze njani? Abembese ngayo. Usinikeza for free, okwethu ukukholwa kuphela. Singakholwa asinikezele ingubo, okwethu sokuyikwenza njani? Weyama kuye. Sihambe emanyathelweni akhe, abese sithi lapha sizokuba njengaye, sihlanzeke, singabi ngabantu abangcolile. Ya ngiyabonga, ngiyithanda nami lela siphathi that I may know him, lapha ichaza khona ukuthi kwamele seyame kuye ngokuphelelene njalo nje, kusiyenze lento ibe injwayelo. Kungabe into ukuthi siyenza nje namhlanje then kusasa siyatshintsha sinlo, kodwa lento lena fanele ihlale siyivuselela njalo. Then ngokunjalo ke sizathi sifinyelele kwisimilo sikaKristu. Amen. Kwisigaba sokugcina kuleli suku la nge-Wednesday, how can we indeed become pure and faultless before God? Singaba kanjani ngabahlanzekile banganasici ngaphambi kaNkuluNkulu? Esingakwenza ukuthi sibe ngabantu abamukela uKristu njengenkosi nomsindisi. That is the only way. Ngoba ithi yona lana, ngesenzo somuntu oyedwa kweza ukwahlulela kubo bonke okokulahlwa.
abese sithi ngokunjalo ukulunga komuntu oyedwa kulethe isipho esingabhadalelwayo phezu kwabantu bonke unto justification of life. So ke i-justification ligama elithi pardon. Nxa kuthiwa you are justified, kusho ukuthi wena ulecala kodwa kuthiwa awunani, awunalo. Unganacala. Uyedwa kuphela umuntu ongathi wena awunalo icala, unecala, nguJesu Kristu. Ngenxa yani? Ngoba uJesu uma umamukela njengenkosi nomsindisi, ukunikeza ukulunga kwakhe akuxolele. Athi hayi ngiyakuxolela mntanami, yebo wonile, but ngiyakuxolela awusela sono. Ukulunga kwami lokho engeke ngakhuluma ngakho kwe-33.5 years enguphile emhlabeni sokungokwakho kungena endaweni yakho. That is justification. We are justified. Izulu libe selisibheka njengabantu abangakazi benze njani, bawone sebelokhe bazalwayo. So ke ihope yethu yokufinyelela leli zinga lokungabi necala kuNkulunkulu yikwamukela uKristu njengenkosi nomsindisi, ngoba nguye ongazange kabe nani necala. Asinike ukulunga kwakhe kube ngokwethu. Uthi yena uKristu Christ pardons none but the penitent, but whom he pardons he first makes penitent. So uKristu akathetheleli umuntu ngaphandle kwaloyo ozisolayo ngezono zakhe. Abese sithi ngokunjalo loyo omthethelayo uqala amenze abe njani, abe ngozisolayo. So kumele sizisole, siphenduke ezonweni zethu, sibone ububi besono, siphendukele kuKristu. Nje uyasithethelela, akasithethelela kuphela, uyazesula, abese sembosa ukulunga kwakhe, bese siba faultless phambi kaNkulunkulu. Siyabonga. So kakhulu ukuthi kwamele sizinikele ngokuphelele. And then uyakwazi ke ukuthi abone enhlizweni zethu ukuthi lokhu kona esithesaba nakho ngempela siyazinikela kuyo ukuthi sonile, sifuna ukuthi silungisiswe, then uyathi silungisiswe ngokukholwa kwethu. Yebo, siyabonga. Siye kwisigaba sokugcina, kusigaba sa ngalesine, sithi our character becoming like his. Isimilo sethu sifane njengesakhe. Umbuzo uthi, how are we to make our calling and election sure? So siza kwenza kanjani ubizo lethu nokhetho lethu libe ngeliqinisekile? Yinye kuphela indlela engenza ukuthi ubizo lokhetho lethu kube ngokuqinisekile, kuyikuthi sihlanganyele kumvelo yobungcwele ekaKristu, sibe nemvelo yakhe. Njoba emuva sesifundile ukuthi kumele ukuthi sikholwe kuye, simamukele, masikholwa kuye yena simnikeza ububi bethu, yena usinikeza ukulunga kwakhe. Ukulunga kwakhe kuyimvelo yakhe. Njalo futhi singabheka siyasafunda kuzigaba ezidlulile ukuthi uJesu wathatha isimo somuntu. Kuye kwakuhlangene ubungcwele nani nesimo somuntu. Nathi ukuze sifane naye kumele kuhlangane ini isimo somuntu esiyithi nani nobungcwele bakhe. So then sihlanganela kuni kumvelo kaKristu. So lana ngiyathanda umpostoli Paul mayebeka uthi yena kuverse 4 umpostoli i2 Peter isahluko sokuqala verse 4 uthi yena ngokunjalo sinikeziwe izibusiso ezinkulu kakhulu nezethembiso, angithi ukuze thina sibe ngabahlanganyeli kumvelo engcwele, sesithe sanqoba ububi obuza ngani ngenkanuko emhlabeni. So ke kunama promises uNkulunkulu asinikeze wona esingathi masiwamukela asenze sihlanganyele kumvelo enjani engcwele. So mase sihlanganyele kumvelo engcwele sesizaba ngabantu abanani abanokulunga, abanokukholwa, abanokulunga, abanolwazi, sibe ngabantu abazithibayo, sibe ngabantu ababekezelayo, sibe ngabantu abesaba uNkulunkulu, sibe ngabantu abalothando lwabazalwane, sibe ngabantu abanothando. Uthi yena mawuyifunda khona phana usuka ku4 kusiya ku11 ngiyayithanda le mica yamavesi lawa. Uthi yena mase kunjalo uverse ngo8 uthi nxa zonke lezi zinto esengizibalisile zikini uthi lina lizokwanda ngezithelo, zizokulenza ukuthi lingabi ngabantu abangenazo izithelo elwazini lwenkosi yethu Jesu Kristu. Abese sithi kodwa oswele lezi zinto engizibalisile, uthi lo oswele lezi zinto unjani? Umpuphuthe njalo akakwazi ukubona, futhi usekhohliwe ukuthi uhlengiwe ezonweni zakhe ezinjani
ezindala. Abese sithi kuvesi ngo-10, ngakho-ke bazalwane, shiselekanini ukuthi lenze ubizo nokhetho lwenu lube njani? Luqiniseke. Ngoba uma lisenza lezi zinto alisoze liwe. So i-secret yethu ikwenza ikuhlanganyela emvelweni kaKristu, sibe sesisenza lezo zinto ezithelwa imvelo kabani? KaKristu. Esithe yikulunga, ukukholwa, ulwazi, nakho konke lokho esikubalisileyo. Abese sithi yena abanjalo-ke bazokuvulelwa isango elikhulu ukuthi bangene embusweni kabani? KaNkulunkulu nendodana yakhe uJesu Kristu. So uNkulunkulu akukho okunye akudingayo kithi ngaphandle kokuthi sikholwe kuye. Singakholwa kuye, umsebenzi omkhulu uyenziwa nguye. Thina senza umsebenzi omncane, least of the work. The least part of the work kuyikukholwa nokumamukela nje cha. Yena sesenzela konke. Konke yena uzakucedisa. Yes. Yeah, ithi lana ku the Acts of the Apostles page 560 and 561. So long as Satan reigns, we shall have self to subdue, besetting sins to overcome. So long as life shall last, there will be no stopping place, no point which we can reach and say, I have fully attained. Sanctification is the result of long obedience. So this journey esihamba ngayo is not indlela esingathi si-stop in the middle sibe sesithi sesilungile, yonke into yethu isiphelele. Kuthiwa lana kwamele sichaphele sazi ukuthi uSathane uma siyaphila, indlela yethu ayiyoba indlela nje elula, izaba indlela enobunzima ekuzofanele ukuthi siyilwise size sifinyelele ekugqineni. So yilokho kufanele sikwazi lokho ukuthi akulula ukuhamba kule ndlela yokukholwa, kodwa-ke ithi ekugcineni siyawuthi sihlonyeliswe umvuzo because sizabe sithe sancoba. Then ithi lana the life of long obedience yezenza njani? Reach us to sanctification. Mzalwane, I think isifundo sethu sizathi sisimise lapho, but ngaphandle usukube sisigoce mhlambe just to summarize kusigaba sethu esithi Jesus and Abraham, uJesu noAbraham. Ngabe ungasi-summarizela sona sisivale? Yes, I think okusemqoka esiphume lakho ukuthi uma sizozibiza ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu kumele ukuthi senze imisebenzi kaNkulunkulu. Asingeke sizibize ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu singenayo imisebenzi kaNkulunkulu. Njalo okunye ukuthi ukuze sibe nemisebenzi kaNkulunkulu kumele samukele uKristu njengenkosi nomsindisi. Asinikeze ubungcwele bakhe, sibe ngabahlanganyeli kumvelo yobungcwele. So yikho kusemqoka engithe ngaphuma lakho mzalwane Maseko. Njalo masingakufinyelela lokhu sifundile amavesi asitshela ukuthi sizovulelwa isango sisindiswe embusweni kaNkulunkulu nenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga inkosi ngathi ngabusisa ukufundwa kwezulayo ukuthi lezi zifundo ngathi zingahlala zisakha njalo, sisicinise, siphamandla konke lokho sikufundayo sibe yilaba abakuphilayo. Inkosi kumayibusise. Amen. Amen. Sizathi-ke sivale isifundo sethu ngomthandazo uma umzalwane uSibanda asithandazela. Sizothandaza. Baba Nkosi enomsa nothando, siyabonga ithuba elihle kakhulu osinikeze lona ukufunda izwi lakho. Siyakholwa ukuthi izwi lakho likuphila. Uma silamukela ngokukholwa lisinikeza impilo, athi impilo kuphela kodwa impilo engcwele, impilo yaphakade. Sisize ukuthi konke esikufundileyo kusifundo sanamhlanje sesikolo seSabatha kungaba yilokho esikuphilayo, kusenze sinqobe izilingo, sinqobe futhi nemikhuba yethu emibi esehlukanisa nawe. Sibusise uNkulunkulu, size sibonane ubuso nobuso noKristu ekuzeni kwakhe sizosihlenga. Lokhu ngumthandazo wethu wokukholwa kwehle igama lenkosi uJesu yakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga-ke babukeli emakhaya ukuhlanganyela nathi kwisifundo sethu sanamhlanje. Siphinde sibonane kwisifundo esilandelayo esiyisifundo number 9 esikhuluma ngoJesu nendoda yempumputhe. Amen.